तुमका सगळ्यांक येवकार पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। राजस्थानात 199 विधानसभा मतदारसंघां खातीर जाले मतदान। 1863 उमेदवारांचो राजकीय फुडार मतदान यंत्रात बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तेजस झुजारी विमानांतल्यान केली भोवडी। भारत आत्मनिर्भर जायत आशिल्ल्याचो दिलो संदेश। इनोव्हेशन आणि स्टार्टअप आजच्या काळात महत्वाचे। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत गोवा इनोव्हेशन अँड स्टार्टअप टाइम्साचे केले उक्तावण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यावळींतल्यान फाल्यां उक्तायतले आपले विचार। आणि खेळात चीन मास्टर्स बॅडमिंटन सर्तीत दादल्यांच्या दोट्टी गटात भारताच्या सात्विक साईराज आणि चिराग शेट्टी जोडी पावली उपांत्य फेरयेत। आता खबरो विस्तारान। राजस्थानात 199 मतदारसंघां खातीर सकाळी 7 वरांसावन सुरू जाल्ले मतदान सांजे 6 मेरेन चल्ले। एकूण 1863 उमेदवार वेंचणूक रिंगणात आसात। राज्यात 5,26 लाखां परस चड मतदार आसात। श्री गंगानगर जिल्ह्यातल्या खरगपूर मतदारसंघात काँग्रेस उमेदवाराक मरण आयिल्ल्या कारणान ह्या सुवातेर मतदान स्थगीत करचे पडले। माउंट आबू हांगाच्या शेर गावात पहिलेच खेपे मतदान जाला। मतदाना खातीर लोकांमदी उत्साह दिसून आयलो। मेळिल्ल्या माहिती प्रमाण 68% परस चड मतदान जाला। केंद्राच्या नरेंद्र मोदी सरकारान सदांच देशाचे संरक्षण तयारीचो विस्तार करपाक पावलां उबारल्यात। हातूंत तेजस विमानाचो लेगीत आस्पाव आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बंगळुरूत स्वदेशी झुजारी तेजस विमानात बसपाचो इतिहासीक अनुभव घेतलो। हे विमान भारतान तयार केला। भारत देश सगळ्याच मळार आत्मनिर्भर जायत आसा असो संदेश प्रधानमंत्र्यांनी दिला। ही आसात ताची कांय खिणचित्रां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज दनपारा तेलंगणातल्या कामारेड्डीत एका प्रचार सभेक संबोधित केले। भारतीय जनता पार्टी सत्तेर आयल्यार सगळी आश्वासनां पुराय करपाचे उतर तांणी दिला। भारतीय जनता पार्टी ही एकूच अशी पार्टी आसा जी गरिबांच्या हिताचे रक्षण करता अशें तांणी सांगले। और तेलंगाना के मेरे नौजवान, मेरी बात लिख करके रखिए। तेलंगाना की माताएं, बहनें, किसान, युवान, मजदूर, दलित, आदिवासी, पिछड़े, सब लोग, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके सपने ये मोदी का संकल्प है। ना कुटुंब सभ्युलारा, महेश्वरम के लोगों को हो रही परेशानियां, यहां रहे कुशासन का भी बड़ा प्रमाण है। कांग्रेस और बीआरएस ने यहां क्या किया उसकी असलियत यही है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप बीजेपी को सेवा का मौका देंगे तो बीजेपी जल्द से जल्द इस समस्या का भी समाधान करेगी। तेलंगणात विधानसभा वेंचणुके खातीरचो प्रचार तेंगशेर पावला। केंद्रीय घरमंत्री आणि भाजपाचे वडील फुडारी अमित शहा हांणी तेलंगणातल्या कोल्हापुरात वेंचणूक सभेक संबोधित केले। मंत्री शहा हांणी केसीआरचेर टिका करतना सांगला की केसीआर सरकारान 14 परस चड पेपर फुटल्यात। हे विशीं चौकशी करपाचो निर्णय भाजपा सरकारान घेतला अशें तांणी मुखार सांगला। केसीआर को कोल्हापुर के युवाओं की चिंता नहीं है, एक ही यूथ की चिंता है
केटीआर को मुख्यमंत्री बनाने की। केसीआर सरकार में 7 साल में 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सारे पेपर लीक की जांच कराकर दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। भाजपचे वडील फुडारी अमित शहा हांणी आयज हैदराबादात पत्रकार परिषद घेतली। काँग्रेस नेते राहुल गांधी हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचेर केल्ल्या विधानाक जाप दितना मंत्री शहा हांणी सांगले की जेन्ना प्रधानमंत्री मोदी हांच्या विरोधात कोणी उलोप केला तेन्ना लोकांनी खासा पद्धतीन ताका जाप दिल्या। तेलंगणाचे लोक भाजपाकच मत दितले अशें तांणी सांगले। प्रधानमंत्री जी के बारे में बिलो द बेल्ट लैंग्वेज का उपयोग हुआ है। देश में कोई भी राज्य हो, जनता ने उसका करारा जवाब दिया है। मुझे भी भरोसा है ये जो बिलो द बेल्ट लैंग्वेज उपयोग हो रही है उसका करारा जवाब तेलंगाना के मतदाता वोटिंग में देंगे। मंत्री शहा हांणी मुखार सांगले की 10 वर्सां उपरांत लेगीत तेलंगणात कांयच परिवर्तन जावंक ना। हाका लागून तेलंगणातले तरणाटे, शेतकार तशेंच दलित वर्गातले लोक निराश आसात। जिन युवाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, करीब करीब 1500 युवाओं ने दिया था, उन्होंने तेलंगाना की भविष्य की पीढ़ी के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया था। आज युवा बिल्कुल निराश खड़ा है। किसान, दलित, बैकवर्ड्स बिल्कुल निराश खड़े हैं और सभी लोग तेलंगाना के भविष्य को लेकर आशंकित हैं। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। I've always had pets since childhood, which changed my life completely. But I never had a pet, not even a fish. You know you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family. In this show, we talk about human-pet bonding, love and compassion for animals and much more. It just warms my heart to be around them all the time. In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows? After watching this show, you might too. Don't forget to catch us live on your favorite show. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोवा इनोव्हेशन अँड स्टार्टअप टायम्साचे आयज उक्तावण केले। बिट्स बायोसिटी फाउंडेशनान ही कार्यावळ आयोजित केल्या। आमच्या भारत देशात डिजिटल बदल जातात आणि अशा वेळार सगळ्या वाठारांची उदरगत जाता तेन्ना इनोव्हेशन आणि स्टार्टअप महत्वाचे थारता अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले। ही कार्यावळ आयोजित केल्ले खातीर तांणी आयोजकांची तोखणाय केल्या। Our nation, Bharat, is undergoing the digital transformation under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, where all the sectors are being developed with the support of new and innovation technologies that are fulfilled by startup, innovators, industry professionals, etc.
It is pleasing to discover that the BioCityH Foundation is tackling the issue in a crucial domain of the border areas such as healthcare, agriculture, environment and water that holds the significant importance. I see that JST 23 program is well structured. The thematic panel sessions on 1. The science for sustainability, the second for the technology for wellness are of the contemporary interest, and it has brought various experts to the present program to share their experience. The investor pitching session during the JST 23, the promises to bring the good investment opportunity for the young startup from both from Goa and outside. An interesting part of this present program is a session that emphasizes empowerment and entrepreneurship among the women of the state. गोंयांतल्या विद्यार्थ्यांक उच्च शिक्षण घेवपा खातीर गोंय सरकार दिता त्या रीण येवजणे खातीर पालकांची उत्पन्न मर्यादा वाडयल्या. भारतान उच्च शिक्षण घेवपा खातीर पालकांची उत्पन्न मर्यादा 7 लाख आशिल्ली ती आता 12 लाख केल्यात. जाल्यार विदेशात शिक्षण घेवपा खातीर 12 लाख आशिल्ली ती मर्यादा 20 लाख केल्या. भारतान उच्च शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांक वर्साक 2 लाख रुपया जाल्यार विदेशात उच्च शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांक वर्साक 8 लाख रुपया मेरेन रीण मेळटले. सोमारच्यान ही नवी येवजण चालीक लागतली. शिरोडा उच्च माध्यमिक विद्यालयात 2 दिसांची राज्य पावड्यावेली आंतर उच्च माध्यमिक विद्यालयीन विज्ञान आणि तंत्रज्ञान कार्यावळ यंग सायंटिस्ट 2023 आयोजित केल्या. 1 आणि 2 डिसेंबराक ही कार्यावळ जातली. रायेश्वर अभियांत्रिकी आणि माहिती तंत्रज्ञान संस्था, कामाक्षी होमिओपॅथिक वैजकी विद्यालय आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान खात्याच्या जोडपालव्यान ही कार्यावळ आयोजित केल्या. मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी ह्या कार्यावळीविशीं अधिक माहिती दिली. This is a media, exhibition is a media by which we communicate to the students and to also to the, sometimes to the parents. Teachers also move from higher secondary to higher secondary, passing on the information. Now, for example, you see there is a promotion on the behalf of government. Hardly parents know when the students are aware of it. You see, to promote technical education in the state of Goa, coding and robotics, that is one part which has been introduced at the 6th level. See, another scheme which has been launched from 70 years of celebration of India, that is DJ scheme. So through this DJ scheme, almost 40 to 50 crores of rupees are given to various students who are seeking admission in the first year technical education, whether in diploma or in degree. Now the students are not aware of this. And particularly in rural area, there is no awareness, there is no information about all this. That's why I tell you, this young scientist goes in a big way in motivating, promoting and passing on information to the students and also to the parents. So, but as a WRD minister, उत्तराखंडातल्या उत्तरकाशी जिल्ह्यात सिल्कियारा बोगद्यात अडकल्ल्या 41 कामगारांक सुरक्षित भायर काडपाचे यत्न झुजा पावड्यार चालू आसात. कामगारांक भायर काडचे खातीर पायपलायन घालपाची प्रक्रिया तंत्रीक कारणाक लागून परतून एक फावट थांबोवची पडली. ऑगर मशीन मोडिल्ल्यान ही खणपाची प्रक्रिया थांबयल्या. आता वर्टिकल म्हळ्यारूच उबे खणपाचो निर्णय घेतला. त्या खातीर गरजेची तयारी पुराय केल्या. मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी सोडणूक वावराचेर नदर दवरून आसात. ह्या वावरा खातीर कितेंच कमी पडपाक दिवचे ना अशें तांणी सांगलें. सर्वेयर मिश्रा, उन सभी से अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है, मैंने कुछ बात करी है. उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं. वो लोग, उनके अंदर कोई ऐसे वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए. हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए. हमको टाइम से खाना भी मिल रहा है, सब हम अंदर ठीक से हैं, कुछ सभी स्वस्थ भी हैं. तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं. और अभी हैदराबाद से आगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा जो कटर है, प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है. वो भी शाम तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुँच जाएगा और रात तक यहाँ पर आने से वो जल्दी, और जो कटिंग का काम है वो जल्दी होगा. Manual may be possible, but only if we do not hurt somebody doing it. We're not endangering people's lives as well. Also, we have to keep everyone safe. The people here, the Indian experts who are here, understand this geology very well. Every door that we're trying to open has its advantages and its disadvantages.
But our mission is 41 men home safe and no one hurt in the process. And I am so proud to be involved in a mission with a government who puts the well-being of their rescue workers and the well-being of their people so highly. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणान उत्तराखंड घडणुकेविशीं माहिती दितना सांगले की हे अभियान धैर्यान मुखार व्हरून आडकल्ल्या लोकांक वाचोवचे पडटले. में अभी के लिए टेम्पररी जो ये ऑगर का रूट था, ये तो आप समझिए कि इस पे कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है, हॉल्ट हो गया है. और अब कटर्स का काम वहां पर ज्यादा है, कटिंग का काम है, जिससे कि जो अंदर फंसा हुआ माल है इसका उसको निकाला जाए. ऑप्शन ये रहता है कि जब ये निकल जाएगा बाहर, जो उसका टूटा हिस्सा जो है वो निकल जाएगा बाहर, जो भी जरिया इस्तेमाल करते हैं, तो इसको फिर मैनुअली अंदर से इसका खुदाई करके, और ऑगर की मशीनरी का इस्तेमाल तभी भी किया जाएगा सिर्फ पाइप को धक्का देने के लिए. पाइप आप मैनुअली खोदकर और फिर पाइप को धक्का देंगे. मैनुअली जब कहते हैं खोदना, उसके लिए भी पावर टूल्स हैं, पावर टूल्स आते हैं, पावर टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा. मगर ऑब्वियसली प्रोसेस जो है वो उतना ज्यादा तेज नहीं होगा जैसे पहले 4 से 5 मीटर पर घंटा था, वो उस तरह की स्पीड नहीं आएगी. मगर अच्छी चीज तो यह है कि ये रास्ता बना हुआ है, इसको स्टेबलाइज करना है, स्टेबलाइज रखना है, और इसका इस जरिए को हमने इग्नोर नहीं करना है. इसी पे जब ऑगर का टूटा हिस्सा बाहर निकल आएगा, इसी पे कोशिश दोबारा जारी की जाएगी. खबरपत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. Running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD National. Namaste India. Namaste land. Marhaban ilal Hind. Zari India. Salam India. Namaste India. नमस्कार भारत. Muy India. Nahnu Hunud. India. Ma Hindi Hasti. Mung Hindian. Salam Hindustan. We are India. विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेलो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान आपले विचार उक्तायतले. म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 107वो भाग आसतलो. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाच्या सगळ्या जाळ्या वरवीं ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. कार्यावळीच्या प्रसारणा उपरांत प्रादेशीक भाशेंतलो अणकार वितरायतले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी केरळांतल्या तिरुवनंतपुरमांत राज्य बँकिंग समितीच्या एका कार्यावळीत संबोधित केले. क्रेडीट आउटरीच कार्यावळीक लागून बायलांक आत्मनिर्भर जावपाक मजत मेळटली अशें ह्या वेळार उलयतना तिणें सांगलां. राज्याच्या बुन्यादी क्षेत्राच्या उदरगती खातीर तांणी 6,000 कोटी रुपया परस अधिक केंद्रीय मजत वितरीत केली आनी बायलां खातीर जायत्यो केंद्रीय येवजण्यो लागू करतात अशें सांगलें. ह्या वेळार SBIची कॅश व्हॅन आणि ATM व्हॅनीक तांणी बावटो दाखयलो. विदेश वेव्हार मंत्री S जयशंकर हांणी पुण्यात आयोजित केल्ल्या आंतरराष्ट्रीय संबंध संमेलन 2023त वांटो घेतलो आनी उपस्थितांक संबोधित केले. भारताची रणनीतीक संस्कृती ही ह्या कार्यावळीची संकल्पना आसा. ह्या संकल्पनेक धरून तांणी उलोवप केला. If we are actually to develop
an Indian strategic culture. If we are to create international relations with Indian characteristics, is it not necessary that we actually devote more time, attention, energies to look at our own reservoir of history, knowledge, culture and traditions? मंत्री जयशंकर हांणी सांगले की जर आमी इतिहासाक केंद्रीकृत करून बिरसा मुंडा सारख्या महानायकांक इतिहासात जाय तो सन्मान दिनात जाल्यार आमी आमच्या शक्तींक योग्य तरेन वळखुपाक शकचे नात. And then there's a national moment. In reality, actually, there was prolonged regional, local resistance which expressed itself in many, many ways. So, if we have a history which does not give Birsa Munda its due or Alluri Sitaramaraju in Andhra their due, if we keep it as a centralized narrative, I think in many ways we ourselves are not recognizing the fullness of forces within India. आमकां आंतरराष्ट्रीय संबंधात भारतीय चरित्राक आपणावपाक जाय जाल्यार आमच्या इतिहासात परतून एक फावट उक्त्या दोळ्यांनी पळोवचे पडटले अशें मंत्री जयशंकर हांणी मुखार सांगले. History of what are we about, how have we got to where we are, what are the forces which drove us. I think it's important today to look at all of this, if necessary, with fresh eyes, with an open mind, revisit history, and then really see how do we use the totality of what we have before us as a way of engaging the world. इस्रायल आणि हमासा मधल्या झुजबंदीच्या पहिल्या दिसा शुक्रारा गाझांतल्यान वट्ट 24 अपहृतांक सोडल्यात. तातूंतले 10 इस्रायली, 10 स्थायी आणि एका फिलिपीन नागरिकाचो आस्पाव आसा. हमासान ह्या लोकांक आंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉसा कडेन सोपयल्यात. दुसरे वटेन कतारान फुडाकार घेवन केल्ल्या ह्या समजिकाये खाला वेगवेगळ्या आरोपात कैदेत आशिल्ल्या बायलां आणि भुरग्यां सयत 39 पॅलेस्टिनी नागरिकांक सोडले. हमासान अपहरण केल्ले आनीक व्यक्ती सोडले जाल्यार झुजविराम फुडें आनीक वाडोवंक शकतात अशें इस्रायलाचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हांणी सांगलां. राज्यात काल तुळशी लग्न व्हडा उमेदीन मनयले. कार्तिक द्वादशीक तुळशीचे लग्न जाता. कार्तिक पुनव मेरेन तुळशी लग्न करतात. तुळशी लग्ना उपरांत आता हिंदू लग्नाच्या मोसमाक सुरवात जातली. काल ऐन तुळशी लग्ना वेळार राज्यातल्या कांय वाठारांनी पावस पडलो. ही आसात तुळशी लग्नाची कांय खिणचित्रां. चीन मास्टर्स बॅडमिंटन सर्तीत दादल्यांच्या दोट्टी गटात भारताच्या सात्विक साईराज आणि चिराग शेट्टी जोडयेन उपांत्य फेरयेत पावल घाला. काल जाल्ल्या क्वॉर्टर फायनलीत तांणी इंडोनेशियन जोडयेक 21-16 आणि 21-14 अशे सरळ सेटांनी हारयले. दादल्यांच्या एकोड्या गटात मात HS प्रणॉय हाका सेमीफायनलीत हार खावची पडली. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 35°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.5°C इतले नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. राजस्थानात 199 विधानसभा मतदारसंघां खातीर जाले मतदान. 1863 उमेदवारांचो राजकीय फुडार मतदान यंत्रात बंद. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तेजस झुजारी विमानांतल्यान केली भोंवडी. भारत आत्मनिर्भर जायत आशिल्ल्याचो दिलो संदेश. इनोव्हेशन आणि स्टार्टअप आयच्या काळात महत्वाचे. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. गोवा इनोव्हेशन अँड स्टार्टअप टायम्साचे केले उक्तावण.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यावळींतल्यान फाल्यां उक्तायतले आपले विचार. आणि खेळात चीन मास्टर्स बॅडमिंटन सर्तीत दादल्यांच्या दोट्टी गटात भारताच्या सात्विक साईराज आणि चिराग शेट्टी जोडी पावली उपांत्य फेरयेत. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत पळोवया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.